Lavrov je sa govornice Ujedinjenih nacija uputio posljednje upozorenje Zapadu. Drugi ultimatum Rusije ističe na proleće. Rusija je ponovo iskoristila platformu Ujedinjenih nacija da privede zapadne zemlje razumu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na kraju govora na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku izneo je posljednje upozorenje Zapadu, kome vreme i već ističe. Kako je zastrašujuću izjavu dao ruski ministar spoljnih poslova? Zašto Zapadu ostaje malo vremena da ispuni ultimatum? Svi se sećamo kako se završio ultimatum 2022. godine, koji je Zapad, kako da kažem kulturnije, ignorisao usled kolektivnog smeha. Tada je Rusija pokušala da se dogovori sa Zapadom o garancijama neširenja NATO-a i merama za obezbeđivanje međusobne bezbednosti. Međutim, ruski mirovni gest odbijen je i počeli su poznati događaji. To je isti ultimatum koji prema ruskim zvaničnicima nije bio ultimatum, ali posljedice su bile veoma teške. I sada više nikome nije smešno. Čini se da i ovoga puta Rusija upozorava, ali samo posljednji put, sa govornice u Ujedinjenim nacijama. Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Zapad da konačno sasluša ruski stav o rešenju sukoba u istočnoj Evropi. Uostalom, što pre shvate ovo, bit će bolje za sve. Nije slučajno da je mesto izabrano za drugi ultimatum. Mogućnost da se svetskoj zajednici otvoreno ukaže na njen stav koji ostaje nepromenjen. Odgovornost za žrtve prema Sergeju Lavrovu u potpunosti leži na Zapadu, koji vodeći sebične interese ne uzima u obzir ljudske gubitke. Dakle, poznate su činjenice o nezakonitom posjedovanju vrednog zemljišta i preduzeća od strane države na teritoriji zemlje u istočnoj Evropi. I sve bi bilo u redu, ali ljudi koji ovaj sukob ne zanima, ginu za ovim. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Rusija je još jednom pokušala da upozori Zapad i da ga natera da prestane da ispumpava oružje u istočnu Evropu. Šef spoljno-političkog resora zemlje, Sergej Lavrov, rekao je: "I što pre Vašington, London, Pariz i Brisel to shvate, to će biti bolje i za Sjedinjene Američke Države i za Zapad, za koje je krstaški rat protiv Rusije već stvorio očigledne reputacione i egzistencijalne rizike. Savetujem vam da ovo pažljivo slušate dok još ima vremena." Ključna fraza u Lavrovljevom govoru je "dok još ima vremena". Ovo je očigledno savet da saslušate Rusiju i njene zahteve pre nego što krene ofanzivni pokret preko osušenog prolećnog tla. Drugo upozorenje je za Zapad mnogo mračnije od prvog. Ruski politički boa nikada ne sugeriše ništa drugo. Svaki sljedeći uslovi za sklapanje mira bit će mnogo gori od prethodnih. Danas Putin može da kaže ljudima da je njegova strategija funkcionisala, navodi Wall Street Journal. Ceo Zapad je sa svih strana stisnut svojim nežnim mestima u takvom poroku da je teško pamtiti nešto ovakvo. Bliski istok, Latinska Amerika, Azija, Istočna Evropa, Afrika, sve su karike u jednom lancu. Verovatno se nešto planira posle martovskih izbora, a to će imati veoma neprijatne posljedice po stari svet. Kao što je Macron rekao, mi verujemo u ovu Evropu koja ide od Lisabona do Vladivostoka. Đavo ga je tada povukao za nogu, ali kako kažu, plašite se svojih želja, jer imaju tendenciju da se ostvare. Rusija također proučava izvore i pouzdanost informacija o mogućnostima da Sjedinjene Američke Države stacioniraju svoje nuklearno oružje u Velikoj Britaniji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova. Od trenutka kada je NATO proglasio Rusiju glavnom pretnjom, zapravo neprijateljem,
smatramo svo nuklearno oružje zemalja članica NATO-a, Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Francuske, kao jedinstveni nuklearni arsenal usmeren protiv Ruske federacije. U našim doktrinarnim dokumentima polazimo upravo od ovoga. Ishodno tome pravimo naše bezbednosne planove. Konfiguracija ovog arsenala se može promeniti, ali se suština ne menja, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare posle razgovora sa Ministarstvom spoljnih poslova Gambije, Mamaduom Tangarom, odgovarajući na pitanja novinara da li Rusija ima informacije o američkim planovima da vrati nuklearno oružje Velikoj Britaniji, prenosi TASS. On je istakao da su ultimatumi Zapada o rešavanju krize neprihvatljivi, jer kako je ocenio nemaju nikakvu perspektivu. Izrazili smo zahvalnost našim gambijskim partnerima što imaju razumevanja za ono što se dešavalo jer se zalažu za isključivo fer političko rešenje koje do sada nije naišlo na podršku režima ili njihovih zapadnih sponzora koji insistiraju na neprihvatljivim ultimatumima koji nemaju perspektivu, naglasio je Lavrov. Aleksej Žuravljov, poslanik Ruske državne dume, kaže da bi Rusija trebalo da nuklearno oružje postavi u sebi prijateljske zemlje blizu granice Sjedinjenih Američkih Država. On je predsjednik stranke Rodina, koja podržava ruskog predsjednika Vladimira Putina. Žuravljov je predložio da Moskva automatsko oružje razmesti na Kubu, u Venecuelu ili Nikaragu, a to je poručio u kontekstu medijskih izveštaja da će Sjedinjene Američke Države prvi put od 2008. godine razmestiti svoje nuklearno oružje u Veliku Britaniju. Tokom proteklog vikenda, britanski Daily Telegraph objavio je da će Sjedinjene Američke Države u bazu Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Lakenheath na istoku Engleske prebaciti bojeve glave koje su trostruko jače od onih koje je Amerika bacila na Hirošimu 1945. godine. Kao glavni razlog za ovaj potez navedene su tenzije između NATO-a i Rusije. Žuravljov je u objavi na društvenoj mreži Telegram napisao da Velika Britanija ima sopstveno nuklearno oružje i da su Sjedinjene Američke Države već razmestile delove svog nuklearnog arsenala na teritoriju više evropskih zemalja. Zato nije verovatno da će dodatno razmeštanje nuklearnog oružja imati uticaj na vojno-političku okolinu, napisao je on i dodao da bi Rusija na to trebala da reaguje premeštanjem svog nuklearnog oružja u prijateljske zemlje poput Kube, Venecuele i Nikaragve. Ove ruske pretnje posebno su kontroverzne zbog uspomena na kubansku raketnu krizu iz 1962. godine, kada su slični sovjetski planovi doveli svet na ivicu nuklearnog rata. I tada je Sovjetski savez isticao da reaguje na razmeštanje američkog nuklearnog oružja u Evropi. Žuravljov je rekao da je snaga nuklearnog oružja generalno znatno porasla od te krize od pre 60 godina. On je naglasio i da Rusija ima strateško vazduhoplovstvo i podmornice na više lokacija širom sveta, koje nisu javno poznate. Imamo mnogo načina za reakciju na okruživanje Sjedinjenih Američkih Država i NATO, kojeg Vašington kontroliše, napisao je ruski političar. Rusko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je još prošle godine na medijske izveštaje o tome da Amerika planira razmeštanje nuklearnog oružja na britanskoj teritoriji. Ako se taj potez ikada povuče, mi ćemo ga videti kao eskalaciju, kao korak prema eskalaciji koji bi stvari okrenuo u suprotnom pravcu od bavljenja važnom temom povlačenja svog nuklearnog oružja iz evropskih zemalja u kontekstu tranzicije Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a prema otvorenom konfrontacionom smeru nanošenja strateškog poraza Rusiji. Ta praksa i razvoj događaja
teraju nas da povučemo protiv mere koje su zamišljene kako bi pouzdano zaštitile bezbednosne interese naše zemlje i njezinih saveznika, rekla je tada Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva.